Actually, chini je experience di rahastebo koroksa media, koroksa journalist, koroksa cameraman, eba channel ni editor, news channel ni editor. Attack mani choprop jak mani abu katal party mungya. Ek 2 din por porono sengnugui mano kuno subdivision kuno district o reporter choprop jaka, cameraman attack klai jaka, humkiri jaka. Maximum jagao no sengnugui manka FIR mani yagulo police abono serious naharoi logi action khlaya. Obo haikeno kaisa party mung lai thangnai 7 tarik shonibar horo Ashish Debor mabumungui khoroksa Koktwma Thumnai chini no koli bo nogo thangmani lamabo samung sitra Thumnairog bai attack khlaijaka choprop jaka bono kirma singsake bujakha bono silaini gada bai bokrogo bui lengri arono lengprai tonjakha paithago Radhapur thanani police bono Kherengbar hospital tlangai bini treatment khlaijaka taini din phungo attack khlaijaknai Koktwma Thumnai ni bisingtei FIR khlaijaka Radhapur thanao adinano agotla press club ni president Khumulung press club ni kaisa team tei Tripura hasini senior journalist rok phai Radhapur thanao jeng kok sapaika police ni bukhakti kok rejakha 24 ghonta ni bisingo asamino arrest khlaijaknai teba jeng tini nugui mankha 24 ghonta laiयै 48 ghonta laikha 48 ঘন্টা লাইयै 5 দিন লাইখা তিনি বাই 6 দিন কানানে থাङै दङ তিনি শুক্রবার কানা শনিবার ফাইগাंगके এক সপ্তাহ নাই পার্টি বাই পার্টি नांलायमानि चप्रबलायमानि अबो आलकाकक जों Koktwma Thumnairog प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै टंखांगके पुलिस बाद दवाबनो सिरियास एक्शन नाहारनानि चिनि दाबियावबनो dakti asamino arrest khlainani khlaiयै jate o party mungno kubui justice rwnani thung जों nugui mankha 6 din 5 din lai 6 din mani porebo jehetu asami arrest khaya police aboni bagi जों tini Radhapur thanao phaiयै nugui mankhana joto Tripura sa Koktwma Thumnairog nini ani tai kaisa organization hlaiyawi जों oro thansake tini Asamino arrest khayasak chini movement choli tongnai hnai kaisano khorang sengoro tisaka agotla press club ni adongrok phaisok paika Tripura electronic media society ni secretary ro phaisok paijak borom gonang takokra surojit pal obo haikeno chini khumulung press club ni alada dalbidal organization ni tin phaisok paijak chini sanmung kaisano 48 ঘন্টা 24 ঘন্টা laimani porebo asami arrest ngakho bono dakti arrest khaya hangkangke जों oboni sei kotor movement nangkangke जों road block khainani जों bad dong nai